kero matiang'i agocha gusiga iga chirari ende yonsi abajumbe bagusintete ko 100% max naki ngocha bale batende bonsi pi bagocha babwati matiang'i kirase mpaka ori gusiga shida ngocha natwara na barabu kero matiang'i atayo gusiga abarabu mbayo lakini rero tindi tyo kora video ye igoro yo gutagenda chirari ndete ko babori gaboni gabajumbe bagusi mwa shifted interest kurwa sama tiang kwasese ochi aselinda mwananchi asekingo boro riboyo itobata bajumbe bakesana tali bonsi bale sama tiang abutobwata bumachoge barabu oyole barongo kitutu chacha south angoko kitutu masaba tukatwara na burabu constituency oyole koroku Patrick Osero now then tukamotwa chi senator Richard Onyonka alafu na Okongo Mogeni abo gusiba minto abajumbe abu na buka trade naki matiang'i abwate bale ner 100% inde bale very active lakini abonse pi buna bako chamo mbali kora le Jubilee kwasema matiang'i ate gusi bonse pi okonyora no bana linda mwananchi digire liga linda mwananchi yacha gusi yagenda boikoyo yagenda bogere yagenda kirase yachikora lili Sifuna yama kanyalikana ngalinda mwananchi yeyo kalinga gosechi bese bwate ibago changa bagende mikutanisho inumo go changa besa nkeiga chiraba konye morosi na chiralibere after 2 weeks after 2 weeks kusiga mwenyori aba gusinga ntubate matiang'i mwenyori aba gusinga ntubate kiama gitu mwenyori aba gusinga ntole setebe mwenyori aba gusinga ntole ko bahamo mwarwan muno weekend ngi makonyora muno zaidi nanyora tegaiga akwe kora kabisa akwerera aba gusiba minto ninki abajumba aba bagokorreiga mbali kubwate zimatiang'i lakini ho bana linda mwananchi umukyo imuko beka aselinda mwananchi ingi mutakubekira matiang'i onde tayo boni kamna togamba otatigo nyonka bieka nero konyora bali na matiang'i uchia nene linda mwananchi uchia abande bonse pi okonyara bali mikutani yabo kando na linda mwananchi matiang'i ogenda Meru bieka ogenda na Mombasa bieka bono wanachete Embu bieka lakini umuntu mubwate zichi aspirana dinga oje birundu waro bieka lakini giko nyalikana ngalinda mwananchi Sifuna ngwenda arasa no bale bonse paka kale Sifuna atayo ibako genda unabono Embu kera masasha ekurutuo no orochi mwale oche kibagendi balingi na babarongo ninki eke gyako gara inu muri gutwara nkuru ase kuchia samatiang'i moko mokonya ase matiang'i morosete mubwate besa mubwate kende lakini giko ikazi linda mwananchi mubwate chibesa na umugo changa mubwate chinguru mubwate ne chingaki abajumba abandu kusimba likutacha mwanantu nikibagenda kusita likutacha barongo paka juzi naraka go explain ibunataka agachire gusiga bantu ground tabuwati buja lakini wewe mukire matikire matiang'i bieka mwamyo kire no mukare na Sifuna ndete matebere aba gusi outright lina ki no mulinda mwananchi go sengu support muri matiang'i simple and clear tumaina ki abangwana abana ba matiang'i raki balinda mwananchi igana yako garate ko nyalikana Sifuna nyole chinguru turu inwe echimo bando kwa matiang'i ngo chikorale matiang'i nyaba gusibonse pia bajumbe bakogenda Sifuna bonse ngo korale matiang'i paka na rochere amatanga bo nyonka umuntu okwendozi Onyonka Sifuna tali matiang'i nga Sifuna matiang'i karoga ikaransto no way Onyonka is the best candidate you can have in Kisii County as a governor but the person to endorse him is Matiang'i aina ramas kani protocol koranga a kingpin to bade kusio muntu to nendo kwana we have to sit down nabangwana aba GMP to agree in fact ngwa liginde meeting one on one I'm looking for them for interviews lakini mbaga nitiko twara sana ki ina kibatali ko biko mukyoyoyo kuchia Matiang'i oyibabe kutuchia Sifuna ekyama kyoto ya Jubilee nkebwati campaigns chiko kurusia nga twanyol rero bachire Jubilee rero twara mago ngama baliri rero twakore chiko bichimbaliri twara gali ya Jubilee ticho itonye rocha kera Matiang'i cha wapishwaga lakini matukandonsi pi onyoranira bangwana abo bali linda mwananchi ibakwe chitisha jalinda mwananchi bondi ke kiama kya wacho kosoki Bungoma ndete ko bulinga ki nkaimole patara soki kiama ya Sifuna ngaimole ekera tonyara kumanyana ki no muri one term lakini muri na Sifuna muri na Matiang'i ekera Matiang'i ligere abantu bae boko mukonye campaign nobo soku sana yekere bona abananchi bagusigwe katomenga ni tutwe katole na Matiang'i bangwana bara bonsi nturuchi kwategemea nini in fact ina kate video ndongo batena ki Matiang'i nabate cross team ya kuri ground why asengencho abangwana bonsi pepala na Matiang'i nabangwana nyolte barosiri oyo barosiri ngo ruto ko seraira
tuligire mungwana buna Kibagende arenge right hand man ya Ruto agakorera gasi ari Karen kabisa nabo barenge barete Ruto gusia mungwana buna ujo umuntu mumaite bya Ruto tari Matiang'i akara Matiang'i amoroja amyorete kabete igona njira kumukura ne Ruto maite njira kumunyora Ruto maite akana ndu bakore bintamo na kiro ategeme umuntu buna yo achokorosi no way Matiang'i nabo ndukutwale team yae ere stand by ekomwakire campaign ekomorosilia manganabo so that at least naero kwane kabia yakora gusito kendesete isuko yakendesete asenki Matiang'i ale bieka tari fair like kira Matiang'i go charo chigari tukonyora ne bagali kumukwana in fact ndete kure warning the day Matiang'i go chakusiga ndete ko genda asali nkwan nene ngukwana pakangisanike because abajumba bakere numu bwatelibaga lyokumuka kwanda kora Matiang'i asali mumoteki motagete. These people who are here in the Gusii region to observe what is happening into tubata mangana yako matevi tigaba vijana biri kusiya bikwane nabangina nabaga bakwane bali kusiga teko nyalika nanga Matiang'i into tubantu kumalali chukura lakini ndo yangenera na igure vununu nga Matiang'i abangwana bagusi bali very expensive which means mweka Matiang'i kwa detonde embu chibesa mukuligi muko musabanga to chibesa tumakugenda akitenda babuli linda mwanenji ngwe kumuli chibesa ose mukuchanga ingi mutakuchangira mwana mukonye Matiang'i at least never once or twice in a month. That is not bad. Munaje mukwa online iganda akore timba tu wezo ndaruga apaka tutebe na embo songo nchake wakashi campaign yoro eko timba tu wezo timba tigali timba mafuta timba ti no kipasa sauti ikoro timba ati ekobetera linga mpaka nchange mayoko lebyo lakini ino mubwate nibo mubule sekerugo ingi mutakonya na Matiang'i chi campaign kusiga tuaboka mabitu kwa Kibagende uri wake campaign ogembo mambi twanyoro uri okale wake campaign Nyamira at least kusiga yoki womuliro timanye tina kimwate biranga libira ya sabu kusia comment section ntabi yangu ino muro cheke ndondo chuko sanje biye kando chamangana ya karanje enkometi tini kubara na Matiang'i bali kugamba mbaye kana ondite kwa kora bete t-shirt ya Jubilee kwa kora ndin Kibagende ka bete na ko biya Jubilee tote baneke mainega not even a single day pake kala kiru monta beget erata beget mwaye kora gisero na beget at some point agikakarusi squeeze ni chalinda mwananchi chuka mwatigire Matiang'i bieka wika tubuoke tumanya naki iga muri na Matiang'i kuse muri na Matiang'i simple and clear ntuze tukikandwa chako tatavinga tuagite sabu tejo tatavinga muri na Matiang'i kuse muri byamuno sana nyasabu seseni